manugalak idi. Uray anya lugar, basta madamag ko nga da pagsusugalan mapanak. Nagsugsugal tinararamid ko, kat idi agbalawak, lumakayak matgayaman. Isa lakaya kon, idi makaasawa. Tapno mawatan nyo ti amin, rugyag tiag salaysay, idi baru akpay. Uno, nang rugi ti paksaritag, idi baru akpay. Pare, naghabak ti manok mo! Surte, pare Gilbert! Yahoo! Kwarta man rin, pare! Yes! Apla naman, pare! Oh! Ayos! Patunan kwartatan! Di nakarap mo po na, pare. Kababain, ang mga noy bagadang at dabakla ka na ta. Maragsa ka naklangamin, pare Gilbert. Ha? Kwartaman tayo yan! Yahoo! Yes! Kasangsangpet la ni Gilbert itay bakit? Ngamrimuar manay. Wan nga rod. Sakat no nangabak mat ngamin iti palot iti kabangibang a barangay. Nagadungarod man ti kwarta na lakay. Inikanak. Kastaya. Kahit napananangay. Napanda siguro na ginumanen ang agkakabarkada. Ay, anyan. Kasdailat ta ti arami di anak ta. Sugal inom, inom sugal. Wan nga rod. Am kaklaeng. Amang ano ti panagsugsugal na ti mangisagmak tukan ko na. Di pa'y lang amin mga sawa tapno agsardengen apo managna. Saan ang matatao dito'y balay day jeng anak mo? Sursuran daw. Sa laagawid no umay agsukat. Tila pagturturugan na. Nanang, mapan kami di kabangibang nga ili. Tita kururayan na niya agawid, ta mga nojak makaawid. Anyaman ti aramidim jayan ay anak ko. Inkam makisugal, nanang. Sugal manen? Di kay kadiagrik-reklamo, nanang. Tano mga aba ka, kat adamit tayo. Nay, di kay nga rod agbarbar te kuan. Wen, nanang, basit lang. Good boy to'y anak yo. Di kay kadiagdandanag. Kiss ko man ni mamik. Inak pandamyo nga nakasta. Mala, mapana ko, nanang. Agsingsingpot kayo. Ay, apaw, naglugo kan aya. Siyak pa yan ti baga mo agsingsingpot. Anyan ti anak ko aya. Imbes nga iso ko mati pangibaga akitikas tiyay. Inon-una anak manan. Naimbaglakit din, tanakadungdungo kada kami, tiburidot nga anak may. Oray no kas jay aman nugal. Biri labing mat kada kami anaganakan ko na. Pare, apay awan plano ang mga asawa. Manong taon mo, 40 samot tayo. Si kamat, pare. Nalabos kamat. 35 ko lang niya. Ay, basta ya. Ano 40 tamon, parts. Mga asawa ka. Kukun nga. Kita na. Upatong tiputot ko. Sika, di ka pala nang rugi nga agpado. Bye-bye ampay la dayta asa-asawa, pare. Makauray dayta. Agurno agpay iti pangasawak. Agpado agpay iti kwarta. Santo dayta panangasawa, pare. No, makapado kang tumpay, pare Gilbert. Ha? Lakay kang tumod tan. Amang ano, demon tun kabalan. Mabalinti bumulod iti kwartayo, mare. Nay, pangala nga iti kwartak mare. Mano aya ti buludam? Kwa, agap-apply nga min ti anak ko para abroad. Mapan ko maag-domestic helper iti abroad. Ngamne, awan mo't busbusan min. Awan ti kwartak adakkel agatad mari isang. No 2,000 laeng, adda maipabulod ko. Ang imbag na umanay ti 2,000. 60,000 ko mare. Ay, nagdakkelan. Awan ti kasta akwartak. Ni Gilbert nga anak yung ay. Damag ko anangabak mat kano iti palot iti na minsan nakalman. Nagdakkel kano ti pangabak na.
Ay, no ti anak ko, ado siguro ti kwarta na. Bayam, ibagak to kwa na. Ibagak to, tapabuludan na ka. Alaman nga rod, Maray. Bayadan min tumatlaan. Agbayad ka min to. Uwan, ang damagag pa'y ano at da kwarta na. Damagag to pa'y, Maray. Mano ayat ti kasapulan nyo, nana? Sa 60,000 ko, Gilbert. Sige. Ngam, siguraduhan nyo asaan ang mapeke di anak yo, nana. Tapno sana sayang ti kwarta. Wan, saan mo't siguro? Sige. Agsubli kayo nga rod inton bigat, nana. Ta mangirwarag to pa'y iti kwarta. Nukas ta, nanang. Matuloy matlaangan ti panagabrot ko. Wan, anak. Talaga anasingpat day di Gilbert. Saan anaimot? Wan nga rod. Isungag sing-singpat ka iti papanamuan. Tapno makabayad kan tumatlaang iti utang taken ni Gilbert. Apay no armamlaangan ni Sirna nga anak ni Ising, Gilbert. Anya? Imbag no kayat natikas kanya kaman nogal, tatang. Padasam nga min nga arman Kababain lakaya ko na baro. Pagan ano na kumangay day jay, kat nagpinta sa balasang. Padasam laeng. Barang maisalat. Di swerte. Sige, padasag to tatang. Saan? Kababain? Jak may karikan ko tatang. Ubing unay may dilig kanyak. Ang mga no, katawaan nagtulaing tatang. Ang mga no, pabainan naklaing no, ubing ti armak. Kababain. Anya, nauyong ti amom ko nam anak kaw. Wan nga rod, nanang. Inlibas ko na timawag kada kayo. At daak ita dito'y comfort room. Madama ak nagdaldalos. Anya, Tsak pa'y mga nadagduma. Tanang kayat kong tiagawin. Tsak maano sana. kasano nga rudahitan anak ko? Makawawid ako, nanang. Kayat kong ti pumanaw dito eh. Kasano dayta? Talo pa'y laabulan mo dita abroad. Dita pa'y la nakabaybayad iti utang ta dito'y Pilipinas. Nanang. Ay ala. Kita no kasano anak ko. Tano di mon kabaalan. Agawid ka nga rudan. Gilbert Barok. Ni, da kayo matgam, nana. Alas sumber kayo. Agyama na. Pasensya kan, Barok. Naglibas ang nagawid ti anak ko, manipod iti abroad. Tadi na maanusan ti amo na. Nauyong kanu nga minunay. Saan pa yan amang mga no daduma? Nagkutong nga rod asim mangpat ni Sherna. Kasta yan, nana. Nikot, kasing rod no kasta. Naimbag ta nakawid pa ilaeng. Huwag ngamne, di kampay la nakabaybayad kan ka, Barok. Pasensya kan, ngambayam, bayadan na kamatlaang. Ngam saan kumapay nga ita, Barok. Nakunamot kit din ni Sherna ang mapanagsapol iti trabaho na iti syudad ti Manila. Ininutan milangan abayadan ti utang bikan ka, Barok. Anya nga rod, nana. Awan ti maramidan tayo, Pagyamanan tayo kit di, tanakaawid pa ni Sherna. Huwag nga rod. Jack makaturturog ka po iti dayta nga utang, be. Saan nyo pagdanagan de, nana? Tama ka awatak ket. Agbayad kayo to, adan kwartayo. Di kayo matapapuraan nyagdayad ket. Agyaman ak nga rod no kasta, Gilbert. Talaga aman nakaawat ka. Nasingpot ka, Barok. No kasta, saan da pa'y nakabayad kini Gilbert? Saan pa'y tanagawid mo't ni Sherna. Di na kano na anusan ti amo na iti abroad. Nagpasyudad kano mo't. Napansa nagtrabaho iti Manila. Anya trabaho ngay? Aglakon sa kano iti sabong. Sales lady iti sabsabong. Armam kat din pare. Sigurado nga aklunon na ka na dyan. Tadautang nakin ka. Anya? Pare, jakmat kaya't agundawayan ti kinadat utang da kanyak. Ang mga anya piti may bagada. Saan mat siguro? Kaya't tapay ket di
Tasantan ngagbayad iti utang da. Sungar mo. Di nakayat dayjay. Lakaya ko na maidiligkan ko ana. Mabalin pa'y. Ay sus. Uray pustata. Kayatin na kanisir na. Padasim namin Kasano nga rod niya arma, kat awan mat dito eh. Adamat iti Manila. Di alam ti cellphone number na. Awagam. Ta armum iti cellphone. Anya? Hello? Sino da ito eh? Hello, Sherna. Si kakati na ito eh. Juan? Ni Manong Gilbert na ito ading. Ay, Manong Gilbert, si Kamat Gayam. Ay na, jak pa'y nagsweldo, Manong. Intong tapos pa'y ti sweldo. Di ka matsingsingiran kat ading. Kaya't ka na kumustaan. Ha? Agananat ka ditawan. Di mo baybayan ti bagim. Agsingsingpot ka kanayon. Ha? Juan, Manong Gilbert. Juan. Pare, intamanan iti laod. Dakkel titanya ita. Intabot Ketuan na, di talagayam. O sige, parang agswerte tamanan pare. Gilbert, simbangpet man kanon ni Sherna. Nagikat manen iti trabaho na. Kasta ya tatang. No kasta, inakman nga rod sa rongkaran ni Norabi eh. Ha? Agayat ka kankwana, anak? Uwan nga rod tatang. Barang kayat nanti kas kanya ka. Kan adamatan ornong ko. Mga sawa akong tatang. No, kayat naklaki din ni Sherna. Ay, kahit adakin ka day taa. Nasaya at mait tapno agsardeng kan nga agsugsugal. Mga sawa kan, tanay, lakay kan abaraw. Oh, agyamanak. Tayo naklon nakadagos Sherna. Agkasartan. Ikasar ka ni Timabiit Sherna. Adakan ka day tama ng Gilbert. Gilbert. Kung nagtupot kang ka pare. Banya ngay, di nakasawa kay ti Karit Sabong. Kung naknodya akong makasawa pare. Ngam, adamad lang tagayang may lawaan. Napintas kan obing-pay. Saan ka di, darling? Da kayo ang talaga. Di kayo lang maumumang agkinkin ng tiyaw. Patay kayo pa yung isimbaan. Pasensyakan, Sherna. Talaga kasti kami nga gayam. Sana kumpleto ti algaw may no saan kami nga grinabak nga gayam. Addan asawa manak ko. Sarde nga meten ti panagsugsugal mo. Nanang, ikarik day takada kayo, kan iti asawak. Sarda nga akong ti panagsugsugal ko. At damat ornong kon. Mabalinan da dya pang rugyan mi agasawa. Agpamilya kan anak ko. Nanang, agnegosyo aglangan. Uray basit la negosyo. Basta da pang rugyan mi. Idya kong tagsugal. Tain karik day ti patpatyok nga asawak, nanang. Gilbert, masikugak. Ha? Kastaya. Nasayat nga rod. Sambutin tatagpado, aging kat kabailan ta Sherna. Aganak ka, oray mano. Kayat ko ti adong anak. Babae ti anak mo, Sherna. Kasta ka di, nanang. Gilbert, babae ka no ti anak ta. Wen. Babae. Sherna. Apay ngay anak ko. In-in pala abulan yung agdenden na. Ngam naganak matan ni Sherna. Anyat kaya't asawan da ito'y. Inunaam ni Sherna, di balasang pailaan. Day tangarod ti pangariribo kaklaw ni nanang. Diyak mo't ginargaraw ni Sherna, di balasang. Tanabit lang hinarim ko. Ngam, apay nga yakas jay. Linukunak ti asawak nanang. Anya? Linukunak ni Sherna. Pagpudno ka kanyak. Diyak kayat ti malukluko. Kandiyak kayat ti ulbot a tao. Akin putot itimpas ngay mo. Nagbatad ti bitensya. Di kan makapaglibak kanyak, Sherna.
In pala abulan ta nagdin na. Ngam nagkanakan. Pakawanan na ko, Gilbert. Nagbasulak. Tadyak impod na ti kasasaad ko, idinagaram ka kanya. Masikugak idin. Anya? Talon na bulan ti tiyan ko, idinagkasarta. Pakawanan na ko, mga. Kung nagtupay kahit. Wanan kay tibayin! Linuko na kayo, siya na! Inalilaw na! Inalilaw na siya na! Awan ti maramidak, Mr. Lonely. Naglumisak langan iti arak, gapo iti sakit tinagam ko. Inawat, kan pinakawan ko latan ni Sherna. Ta inay ayat ko kat ngarod ti asawa. Babayan ti asi ti apo, naklon kumatlang ti amin. Impas ngay natin sikug na, kat imbilang ko kas pudpudno ng anak ko. Nabitla nga nalipatak tinagbasulan ti asawa, kanalailo, nasikaso, kan manang ipatag. Kastaan, ket agyamanak. Tuy pagayam yo, Gilbert. Agtukyad idi tiriknak ang makikalay sa iti asawak. Kaputa jakmet ay ayaten. Kayat ko idin tiag pakamatay. Kaputa pulos adinak denggen ti ama. Ti kayat nalaptan ti matultulok. Bueno, papagayam, intay man nga rudenggen, ti pan nakay drama, ti pakasaritaan, nga impatulod ni Rebecca. Sino di lalaki ang nangitulod ka, Rebecca? Kaya nayat ko, tatang. Anya? Kaya nayat mo? Sino tinagkuna ang makiayan-ayat ka? Saan ka di nga imbagakin ka ni Romel nga anak ni Pare Octavio ti pagparamam? Ngamay, tatang. Saan ko mat nga ayayatin ni Romel? Masursurong tong ayatin na. Iso ti kayat ko aparakan ka. Kat saan kanya reklamo? Niya palang tar aramidem, Romel. Inkarmenan ani Rebecca. Saya atam, ti mangaram kan kuana, tapnusong batan na ka. Unay kayo na ayatatang. Saan ko nga ayatin ni Rebecca? Kan may sa, addan ka ayan ayat na. Iso nga rod nga armem, tabarang maibawing ti imatang nakin ka. Ni Rebecca, ti kayat ko parakin ka. Kumpare, ti amana. Katapno nasaya-saya at paitilinangan may. Nasay-saya at nga rod nagasawa kayon ka ni Rebecca aputot na. Saan da ka mapilit nga agaram ka ni Rebecca, tatang? Ta saan ko mat nga ayatan? Salbag ka. Kunak may amapan mon arman. Iso, ti kayat ko ama asawam. Nangagmaw. Apay akas din ni tatang, nanang. Agpilit nga armak kanon ni Rebecca. Awan mo't dakas na no arma, manak ko. Baro ka, kat balasang mo't ni Rebecca. Nanang, addan kayan ayat ni Rebecca. Kasta aya, ay madingarod anak ko. Di nakinggan ni tatang. Reng-rengen nak. Ni kano Rebecca ti kayat na maasawak. Anya nga rod ti mabalin na ngay, kat adamot ten kaayan-ayat ni Rebecca. Wen nga rod Ay, saan mo nung italtalag ni tatang mo? Ipilit mo kit din ti bagim kin ni Rebecca, no adda nga rod sa bali akaayan-ayat nan. Awanan dadaalsan ti panunot ti amam, Romel. Ha? Romel? Sika? Mabalin ti sumrek, Rebecca? O sige. Umanik ka, Romel. Agyaman ak. Agtugaw ka. Nakapasyar ka man? Wen, kayat ka lang nga sarungkaran. Hey, Romel, bro! Si kamot gayam. Himbay kamot gayam. Wen, tata. Una, nasayat lawan ay barok. Rebecca, asikasuma na yung bag ni Romel, ha? Sige, barok. Agsarsarita kayo kay ni Rebecca, ta rumuarak bait. Sige,
Panawan kayo, pay. Sige, tata. Rebecca, agpilit launay ni tatang arman ka. Amumot nga dan ka ayan ayat ko. Amok dayta. Oray ni tatang ko. Agpilit nga agpaaramak kanukan ka. Amo na lang arodan nga addaan akon iti ka ayan ayat. Nga magpilit latta. Katap na sumardengdan. Mabalin ka di nga agpagayam talangan. Awan parikot iti dayta, Romel. Agyamanak, Rebecca. Oh, sige pare Octavio. Agchat ka pa ya. Ado pa man. Wala pare. Nga si basok deh. Dabay kami makarkara. Mayat pare, mayat. Apa no? Abalayan laeng ngayon tinawag ta iti tunggal maysa. Saan na pare? Wala niya. May mayat adenggan. Abalayan. Abalayan Octavio. Abalayan Salvador. Tiawag kumatkan ka. Oh, sige. Let's drink to that. Ito niya. May sapa dito yung arak. Layunan mo ito dito pulutan. Oray, mangluto kan dito iti mami. Ha? Mabitlang, tata. Abalayan. Nabartag kan sama tayo. Nawan parikot iti dito. Abalayan Salvador. Pasensyakan, Danilo. Di tilatan turo ti pagsarsaritaan ka. Ngamin, amangan niya ti aramidan ni tatangkan ka. Di na kaya't makita na kay Chibalay. Awan parikot iti dayta, Rebecca. Kayat ko pa di titurod a pagsaritaan ta, tawan makasinga ka na ta. Na iti launit iti tumatayab ti mangmangit ta. Danilo, saan na ka ang kayat ni tatang ko para kanya? Ni Romel ti kayat na, taiputot ti gayom na. May tangarot ti nasakit, Rebecca. Di nakayat ti amam. Lupay kasta, saan na dayta ti pakaupayak? Awan ti makalakbad iti panagayat ko kang ka. Anya nga tanong agasawatan. Ha? Padamat ng trabaho. Saan ka nga agbisin iti danak? Uray, saan ka nga agtrabaho? Mapakan ka. Danilo. Agtaray takit min, Rebecca. Saan na? Saan tang aramidan ti kasta? Nasaysaya at matlaang numaornos ti amin. Daytay maaklon na kani tatang para kanya. Iti kasta, naragragsak matlaang. Sa bagay. Nga, urayot nga roday tagun daw Rebecca. At sabay lakumata, maaklon na ti amam aparakin ka. Nagtulag kami kini Abalayan Octavio, bakit? Pagkalaysaan men da Rebecca kan Romel. Anya? Wen, pagkalaysaan tayon dagiti dua. Ay unay kayon. Madi ati kasta. Da kayo latan tagdisdesisyon iti dayta. Idinto ta saan mat ada kayo ti masagnan iti dayta. Bastag kalaysan da Rebecca kan Romel. Agkalaysa kayon ka ni Rebecca Romel. Ta isaw, ti kayat ko aparakin ka. Mabalin mo't kumatatang. Ngam adang arod mo't kayan ayat nan. Uray man! Basta agkalaysa kayon ka ni Rebecca. Apay ngamin aya, ada kayo taagpilit lakay. Madimot ti kastangar aramidan nyo Saan damot nga agayan ayat, tapno agkalaysada. Masursurdan tao nga ayatan ti tunggal maysa. Basta agkalaysadan. Narigat day tatang. No siyak. Mabalin na kayat ko ngay kalaysan ni Rebecca. Ngam kasano ni Rebecca? Saan na ngay ayatan? Uray man! Basta agkalaysa kayon, period! Saan tatang? Jak umanugot iti kayat yo. Addan kayan ayat ko, kat iso ti pakikalay saak. Di nakibabain Rebecca Nalpasin titulagan may kadabalayan Octavio. Unay kayo magtantatang. Day talaga kayat yo ti matultulok. Awan matakas na, nagkalaysa kayo kini Romel. Natayarmat ni Romel
Kan adamot trabaho na. Apay, anya ti di mo pangayatan kan kuana, danga. Saan ko nga ayayatan ni Romel, tatang? Danga? Basta ti kayat mo iti matulok. Agkalaysa kayon kini Romel iti mabit. Agpakamatayag sa langan, nanang. Total, di nakmatanggan ni tatang. Ay, saan na anak ko? Dakas na agpakamatay. Basol iti Diyos dayta. Diyak kaya ti makikalay sa kini Romel. Saan ko nga ayayatan? No di mo kayat. Ala, aglibas ka nga ruden anak ko. Dayta ti amok apamuspusan, tapno mailiklik ka iti kalaysa. Sana may parabang kinaramid mo, Rebecca. Nagtalaw ka iti balayo. Amang sapsapulan na kanitatang mo. Sigurado asap-sapulan na. Ngamjak kaya ti makikalay sa kanya, Romel. Iso nga umanugot ako ni ti kayat mo. Agtaraytan. Kwa, inamiris ko matday ta abanag, Rebecca. Saan pa'y gayam ang mabalin? Anya? Saan gayam ang mabalin? Ngamin, talo pa'y dagiti kakabsat ko apagad adalag. Anya? Pasensya ka na. Adang agpay supanggadag. Kurang ti sweldok nga agpaay kada tayo amin, no bilang tagasawatan. Danilo? O di kanto pa'y may libre ti restaurant. Tayan anay ko ti kwartak. Agasam ngay ngamin ti talo apagad adalag iti kolehiyo. Sa pasensya ka na, Rebecca. Kasano nga rutidan? Agsubli ka iti balayo. Sana may parbang ti panaglibas mo. Awan kayam serbi ti kaayan-ayat ko, nanang. Di na mo nga ilaban ti ayan-ayat mi. Napatpatagdag iti kakabsat na apagad-adalan na. Ngam siya kakaayan-ayat na. Anya? Awan serbi ti kaayan-ayat ko. Kagura ko ni Danilo. Anak? Nasagtanak iti naramid na. Di nagkabailan nga ilaban. Awan gayam serbik kan kuana. O anya ngay anak, nakasagana kan. Mapantayo ni Jesimbaan na pagkasaran nyo kin ni Rebecca. Wen, nanang. Sigurado ka kade. Ikalay sam ni Rebecca. Wen latan na, nanang. Total, saan mo na nagkadkad ni Rebecca iti kalay sami? Alang arod, mapantayo. Oo, anya pa lang aramidan nyo nga ay. Hintayon Kamangan lumaladaw tayo iti simbaan. Alan anak ko, intayon. Ay, una yan abalayan. Napilitan lang anak kalaysa. Saan da pagayatan ti panagkalaysada. No diket pagayatan dagiti lalakayta. Nya nga iti mako na makalayan. Pundarod abalayan. Nakalidli iti anak ko. Madlaw launay iti ruwa. Kasla kayat na ti agsangit ngam laplapdan na. Dasakit siguro tinakam na gamin saan damot ray ayatan ti anak ko. Nagrunak at damat kaayan ayat na. Dayta pa'y ti may sama kagapo ang napilitan ti anak ko ang nakikalay sakin ni Romel. Lamin, saan ka nung nga ambo ti kaayan-ayat ti anak ko nga ilaban ti ayan-ayat da? Adda ka nung amin kakabsat na pagad-adalan na. Di na kayat nga gasawatan iti anak ko. Kasta aya. Iso ada ita, nakikalay sa lakit nga ruden iti anak mo. Kasta gayam abalayan. Ala, umay kanta tumulong ta ang mga sikaso kadagiti sa kain. Agsarita tanto manan, kalpasan da ito yung okasyon. Ay una balayan, tumulong ta ang mga sikaso kadagiti sa naile. Day tagayam ti may sa makagapuan nakikalay sa kakanyak, Rebecca. Nasakit tinaka mo iti kayan ayat mo. Juan Romel, agbabawi akman iti kalay sata. Ngam nalpasan, nagkalay satan. Alay, tangay agasawatan, Rebecca.
Sursuruan tan nga ayaten ti tunggal maysa. Anya? Wen Rebecca. Sursuruan tan nga ayaten ti tunggal maysa. Manumod tin abulan tinapalaba, sipot nagkalay sa Darumel ken Rebecca abalayan. Tantanipay kit din makatawanan niya. Wan abalayan. Anya nga iti madlaw mo kadakwada. Ta dito imot nga rod balayo ti pagnanaedanda. Mayat mat abalayan. Agkinkin na awatan damat. Kas ita, rimwarda, napanda na kitsinda, kan naragsak damat. Aya. Una balayan. Nasingpot-mot nga minti anak mo, kan adamot langana. Nataermat, isoan na sursurumot lang ni Rebecca nga inayat. Nasayaat nga rod no kinaawatan da. Kumaakot, agsikogan ni Rebecca, tapno addan apo ko ta. Papanan na ngay no saan adita abalayan. Magagaran ako na badaan iti apo abalayan. Iso nga ibagaman ka dakwada, taapuraan da. Anya ngay, di naragsak kayo mutlaing agasawa ita. Kundi sangit ka pala iti, kundi talaw ka pa. Adi mo kaya ti makikalay sa akin ni Romel. Nga manya nga ita, nagkinawatan kayo mutlaing. Ni tatang mat, ipalagi pinapayla tinapalabas. Agin inayat kamin kini Rebecca, tatang. Naragsak kami iti tunggal maysa. Agyaman tatang. No saan aga po kada kayo? Diyak ko man nakikalay sa ni Romel. Kunakon kahit nga agyaman kayo mutlakanyak. Pagsaya atam ngamin ti bagbagak, Rebecca. Wan tatang. Nasingpat kan nagagatmat gayam to'y asawak. Awan di makunakan ko na. Saan laday ta? Nataer pa'y akas kanyak. Pudnot ako na ayo, tatang. Imala ka kanya kakatugangan iti kinataer, Romel. Jaryo. Mapanak iti grocery, tadda-kadangag. Ti masabat ko. Ni Danilo. Ne, si kamat kayam na ita, Rebecca. Kamusta ka? Kastoy, nasaya at lagta? Naragsakak para ken ka. Nasakit man tinakam ko iti, anak ikalay sa akan iti sa bali. Ayun, okay lang. Daamok met anasaya at alalaki tinagtinagam. Danilo. Amok anasingpat ni Romel. Ket, iso ti may bagay ken ka, Rebecca. Kunaet, at talaga siguro asaan adatatiag kagasat. Ta ni Romel ti talaga aparaken ka. Danilo. Gablawan ka. Ket sapel ako tagnanayon ti ragsakyo ka ni Romel. Dayjayan tinaudi apan nakakita ka ni Danilo, akaayan ayat ko iti. Nadamag kulangen ang nag-abroad. Pudno ti kunana ang nagasatak, gaputan ni Romel tinakiasawak. Nagaget ken nasingpet ni Romel. Kastaan ket agyaman akitin kay panangidrama iti pakasaritaak. Siyak ni Narda ti Pangasinan. Nagsuratak takayat ko abay kanbiyag ti pakasaritaan ti anak ko. Agad-adal ti anak ko ani Orlan iti siyudad ti Baguio. Ket kabayatan ti panagadal na titan anagparikot kami. Bueno, papagayam, intay man nga rudenggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ti anak ni Nana Narda ti Pangasinan. Ala, agkapi-kapay Noel, anak. Nagsapamot ngamin abimangon ka. Masapa ka mapanidjitalo, nanang. Nasken nga do ti malpas ko at trabaho. Urayon ti amam ta ako yung kayo ama panijay talon. Umuna ako, nanang. Iso pa di malpas ko at trabaho. Alang garod, agkapi-kapay anak ko. Ala, ibusak pa dito yung kape, nanang. Kalpasan na, rumarakon. Sige, anak. Isa runon tulaangan ni tatang mo ti armusar mo. Narigat mo't no di ka agarmusar. Uwan na lang, uwan.
Ala, mangan kan lakay. Tay sa ganak ti ibalon mo kan ni Noel. Apay di pa lang amin nangan sakbay arimwar. Pag bitbiton nakpala iti balon. Unay kan, para day tala nga bitbitam kasadot mo pa'y. Wen man langay. Saan nan anauray ti linutok nga armusar. Taan nasapalakat nga rod arimwar. Nagagutkit di ani Noel. Ar-aramiden na ti amin nakabaulan na tapno makaadal ni Manong na nga Orlan. Taiti ka nito amalpas ni Orlan, iso mati sumaruno nga agadal. Wen, mapasamak day ta. Tinas kain, ag tinulong dang agkabsat. Iti kasta, maragpat da ti arapaap da. Iso nga ron nga agtintinulong da, taagpada da nga adda arapaap da amakalpas iti adal. Mala. Isaganam nga rudan ti ibalon ko kini Noel. Tayin na ko ni Jay Talon na paman amalpasak amangan. Nagbayag ka mo tinawlan? Itay pa lang nga gurura dito nagtulagan ta pag sinarakan. Sorry, Jackie. Kalkalpas ti klasik. O niya, mapantan? Sige, mapanta nga rudan. Tanalpas matan ti klase. Oh, agtugaw tapay lang dito karutan. Pagpalabasan tayo ti oras. Agtugaw ka. Siguro adda manen parikot mo niya. Gaputan, nakamisuot ka manen. Talagang adda. Kasanumot ngamin. Awanan kwartak. Awanan ni gatang ko iti kanak. Naibusin ti allowance ko. Awan pa imot nga rod pauit dagiti dadakkel ko. Adda pa'y kwartak dito eh. Adda pa'y nadatan 2,000. Alay mo ti 1,500. Agudwata. Allowance ko mo tinatda. Anya? Ay, nakababain pa'y kan Orlan. Diyak pa'y nakabaybayad ka dagiti nalalak kan ka kwartam. Saan mo nabayadan? Ha? Ay, bayadak ahin tun sa mga pati allowance ko. Sige. Addakan ka dayta. Pasensya ka na, Orlan. Nukot adda ka sa pulak, sikalat to ti pangibagbagaak. Okay laeng. Gapotay ayaten ka. Ay, ayaten ka, Mat, Orlan. Naibusan ti kwartam ka po kanya, Orlan. Kanayon nakot namin nga ilibrate restaurant sa akin. Nagngingina dagiti order makanan ta. Sana bale. Basta para kadata, awan parikot. Sa bagay, nasayakat mo tapno sa anak ko nung agluto apa man ang sumangkultak. Maturo kak tulangan. Wen Ay, wen gayam, Jackie. Anya nga tano, umay ka niti pagababanga. Tuwata ni Jay. Ha? No kasta teramidin ta, makaminos ta. Ta siyempre, pagguduan ta ti abang. Saan ka di? Oh, may sa ti pagyanan ta. Wala niya. O sige, umayak nga ro din iti pagababangam. Okay nagpintas tayo ti pagababangam, Orlan. Awan parikot dito eh. Ngam, saan nga tangago nga ti akin kukway ti dito balay? At ako nakaduam. Apay ko mga gunget, kat agbayad tamat. Ken may sa, awan bibiyang takin balay iti border na. Tinapatag, saan ka amadili iti abang? Oh, kasta gayam? Tangay magustuhan dito eh. Intang nga din bunagan dagiti alikamam. Wen, Orlan, magusto ka talaga dito eh. Agkasilidtan. Atoy, agpalamis ka pa nga muna, Ronda. Nagbaray tati panawin. Agyaman na ka. Ay na, talaga nagbara. Nakapasyar ka man? Kasano, kanayo nakabisi. Kat italaan nga da panawin ko ngaglakot siya. Nasayaat mo't na malagip naglata sa rungkaran. Saan ka malipatan? Ngamin, talaga mat nga ag-best friend ta. Sipod adata iti first year college. Ay, naibasak mo tinaturog, Orlan. Ni? Adda ka mat gayam, Ronda. Hello? Aguray ka. Aping adda ka dito boarding house ni Orlan, Jackie. Dito'y ka naturog. Apa, hindi mo amo? Dito ay akong ngagnanaad. May sa ti boarding house ni kini Orlan. Anya? Apa, ada reklamom? Sorry Ronda. Siya ko tayo ayatin ni Orlan. Sana si ka. Anya? Hoy, Jackie, tapno mom, agpagayam kami lang kini Orlan. Nasingad kami titunggal maysa.
Talaga? If I know, gusto ka kenkwana. Sardeng yu daytan, ang mga nagapa kayo. Kasano, kunam lalo sino iti biyag mo? Orlan, talaga ka di adito iti pagnanang eda ni Jackie? At damot boarding house na. Nagtipon kami nito abangag a kwarto, tapno makainot kami. Anya? Orlan, among ka di dayto nga naramid mo? Pudno, kaayan ayat mo ni Jackie. Ngam saan maiparbang nagtipon kayon? Orlan, apay sarsarong karan na kada di Ronda? Nasingat apagayam ko ni Ronda, sipot adda kami ti first year college, ngaging gaita at third year college kami. Kat, anya ko ma? Hoy Orlan ha, jak kayat ti kinasingad yu adwa, liklikam da di Ronda. Jak magustuhan ti ugali na, man nakibiyang launay. Bayam laeng, ken maysa, saan arumbang aliklika kapot agpagayam kami laeng. Awan mo't panagayat mi ti tunggal maysa, tas ikamat tay ayatag. Sa bagay. Ngam bagbagam nga ro dahi babae. Jak kayat ti ugali na. Awan bibiyang nakadata ta saan nga iso ti mangpakpakan kadata ditoy. Orlan, anak ko. Sikamat gayam. Ngala, umunag ka, anak ko. Nagawid ak nanang. Ta, umayak mangalay ti abastok. Apay adi mo urayan at ikabsat mo ti mangitulod iti abastom. Saanin anas ka na ti kapsat ko ti umay mangyig nanang. Siya kon kaasimot ti kapsat ko. Iso lang nga rodon ti mabambandong agtaltalon. Ita, agbannog pa'y laing umay mangitulod iti abastok. Sa bagay Wan gayam nanang. Umayak mangalay ti bagas. Kanda dumapay amabalon ko nga witek. Kumusta mo't ti panagadal mo, Orlan? Amangan mo't no kalukwan lang, teraramidam iji bagyaw. Amangan mo't no saan kan nga agad-adal. Agad-adal ak tatang. Di ka agdanag, tapalpasag ti panagadal ko. Laglagi pom kuma, Orlan. At damot arapaap ti kabsat mo, akayat naragpatayin. Kayat namat ti makalpas iti panagadal na. Iso akas taunay ti panagagawa na iti talon, tapno lang makaadal ka. Tayenton makalpas ka, isumat ti sumarunong agadal, kaya't sikamat ti makamo amang paadal kan kuana. Wan tatang, laglagi pagkakanayan day ta. At ti Manong Orlan, 5,000 rito eh. Naglakwak iti mula kanat natin. Basit lang amin tinapit ko ita. Umanayan day ti ading ko. Nayunak mo ten iti 5,000 tapno pagbayad mo to iti matrikulam ti daduma. Ken pagbayad mo pa iti boarding house mo. Laglagi pumurlan na, agbambannog kami atalaw tapno lang makalpas ka. Laglagi pumdayta. Wentang, ikarik ang makalpasa kiti panagadal ko. Sana bali, manula abulan, makalpasa ko niti may katlo at tukad ti kolehyo. Sorry Orlan. Talaga ako orang timpaw itdananang kong allowance ko. Jak makaitad itay ti share ko iti abang ta. 2,000 lang timpaw ita. Saan ang makaanay para iti allowance ko? Siya akong ti makamo, Jackie. Di kagdanag. Makamo ako niti abang ta, kaniti kaninta. Agyaman na, Orlan. Talaga kaya mo ngay ayatan, nak. Agyaman na. Orlan, kasano nga tanda ito eh. Saan na ka maka-enroll? Awan may ipatulod na nanang ko apag-enroll ko. Kaya't ko ti makalpas. Kinapod no na. Pag-awi din ko ni Isabela. Tawan nga rod kwarta pag-adal kon. Talagang awan ka nun ti pangalaan ta. Kasta ka di? Sayang mo't nagsardeng ka? Orlan, kaya't ko ti makalpas iti panagadal ko. So please, tulungan nak. Sige, tulungan ka. Nanang, may salangan na tawan, makalpasan ni Manong Orlan iti panagadal na. Anak ko, iso nga, agan anos ka pa'y Tulungam lata ni tatang mong agtalon. Nanang. Saan mat ngamin akabaulan ni tatang yu, tiag may sangag talon. Kayon, dinan kabaulan. Amok na ita nanang. Aramidat ti amin nakabalak at tumulong ka ni tatang. Nang ronakit, may sala atawanan ti orayan. Makalpaston ni Manong ko iti panagadal na. Di kagdanag, Orlan. Apa man na makalpasak iti panagadal ko, si kantumatan ti agadal.
tulungan kan tumat tapno malpas mo ti kursom. Wen Jackie, no ita, si kalahingan ti agadal. Imbis asyak ti pagpayan dagiti allowance ko, si kalahingan. Babay na ito nga aramidam. Napanagnagak nga ay ayatan na ka talaga. Kat di ka danag-orlan. Saya atak ti panagadal ko. Para kanya, kan para kan ka. No, kasta, saan ka nga rodan nga agad-adal? Kat ti kaayan-ayat mon tinagtuloy? Wen, nagtulag kami ti Osto. Siyak tumot ti pagadalan na inton makalpas. Jak ammo kan kaorlan. Kasla na po kaw mon tilimbong ti panunot mo, gapoy ti dayja Jackie. Naimbag ko maano agasawa kayon, wano nagkalaysa kayon. Ngam saan mat? Kaayan-ayat mo pailaang. Ay na Orlan, sinayang mo ti amin. Imbes makalpas ka kumaitaatawan. Saanan, tanapan iti awan ka us-uskan na. Sayang ti bambanog dagiti naganak mo, kan ti kabsat mo. Ronda. Ayan ti panunot mo, Orlan. Masirib ka mat iti kunak. Ngam apay akas ti mapaspasamak kan ka. Gapoy ti babae, sinayang mo ti gundaway makaturpos ka iti panagadal mo. Ading ko, kasapulak ti 20,000. Ado ngamin ti pangusurak ita iti kwarta. Talaga kastoy siguro ti umadanin niya graduar. Nagado ti paggastusan. Sige manong, mapanak pala umutang iti kasta kang tidag. Bayadag to inton makaapit kami kanitatang iti mulami. Ay na, agyaman ading ko. Ken mangalak mo tin iti bagas ken dumapay. Wala manong, ado ti prutas ita. Kastamot na mangalakan to pa'y tinatmateng. Ay na, agyaman ading ko. Naragsakak manong, ngamin, umadanin ti panaggraduar mo. Makita min tumutlaangan ka ni tatang ti bunga ti bambanok mi. Makalpas kanto ni ti panagadal mo manong. Uwen ading, uwen. Talaga makalpas ako ni ti panagadal ko. Sumagmamanula alawasan ti orayan, Jackie. Aggraduar kanton. Maragsakan unay. Agyaman nak Orlan. Kat di kagdanag. Apa man na makagraduarak, si kantumatan ti agadal. Jackie. No sana gapukan ka, saan ka makagraduar? Isong agyaman na kunay kan ka, Orlan. Jackie, sa dinutayan mo. Rabi una yan Ayan mo tasukunin ka. Kunam makiblow out ka lang, ngam di ka matinagawid. I'm sorry, Orlan. Ngam saan ako nakagawid dito boarding house mo. Simurot ako ni kayan-ayat ko. Ano ti kayat mo asawan? Di ka agdanag, Orlan. Agsubadak pwede pa ng paralan mo niya. Ngam ni Victor, di talaga may ayatan. Saan ka may ayatan, Orlan? Ano niya? Anya tinapasamak kan ka, Orlan. Limlim tagdagiti matama. Nagsangsangit ka? Agyaman nagtasim marong karkaronda. Ay na, agawid ak namin ije probinsya. Iso nga umayak agpakadakan ka. Anya ka di tinapasamak kan ka. Ni Jackie. Inayat ko ni Jackie. Nagsakripisyo ak para ken ko na. Ngam lino ko naklagayam. Anya? Simurot iti kayan ayat nakalpasan ti graduation na. Iso ka no tayo ayatan na. Sana siya. Anya? Makitang ita, Orlan. Kunak namin idi abidot ter aramidam. Balang kantis at talaga dahi ki babae. Langan na laangan. Nasakit tinagam ko, Ronda. Diyak mo teramida. Awanan ka itibain! Nagtaltalak kami kan ka. Di amome kat agad atal kan imbag. Kat nakagraduar kan. Ngumsaan mo't gayam! Tatang. Kawanandak. Pag-awanandak, tatang. Awanan ka itibain nga inanak. Sinayang mo ti ado apang panugme. Sa baligayam tinagmumar. Noel, ading ko. Pagkawanan ading. Pagkawanan
nang namnamaak akalpasan ti panagadal mo. Sakmat ti sumublak ng agadal. Ninamnamak aragsak ti bunga ti bambannog mi kanitatan. Napahay kami. Noel, pakawalan nag-adik ko. Inaramit mi ti amin na kabaalan mi ang nagtrabaho iti talon. Tapno lang may paimit ti amin na kitawem. Uri awan kwarta mi. Mapan kami umut-utang tapno damay tudmigan ka. Ayat milang adi ka marigatan iti panagadal mo. Ngam sayang lagayan dagi da bampanok mi. Dagi tirik-rigat niya nagtrabaho. Sayang manong, sayang. Noel, ading. Nalaos di pa nakakonsensya. Itala na ang miris ko. Iswa nagawid ak. Taumay ko ipudno kada kayo tinaramig ko, ading. Pagkawanindag ko, ma. Pagkawanindag. Nagbalin amaag ti anak ko ani Orlan gapuken ayat Mr. Lonely. Gapu iti dayta nga inaramid na saanon ang nagtuloy nga agadal. Tati adi na ani Noel tinagtuloy. Nakalpas ni Noel ngem intuloy matla ni Orlan ti panagadal na aging ga anakaturpos. Kastan ket agyamanak itin kay panangidrama iti pakasalitaan ti anak ko ani Orlan.